Na više od 800 metara kvadratnih jutros je u trgovačkom centru Dalmare svoja vrata otvorio salon namještaja Mima. Prva Mimina poslovnica otvorena je u Puli 1991. godine, a danas otvoreni salon u Šibeniku šesti je po redu salon namještaja Mima u Hrvatskoj. U sklopu jutrošnjeg otvaranja salona namještaja Mima razgovarali smo s izvršnom direktoricom te tvrtke, gospođom Marinom Marjanović. Evo, nalazimo se u novo otvorenom salonu namještaja Mima u Dalmare centru. Otvorili ste salon u Šibeniku. Zašto baš Šibenik? Pa Šibenik je uvijek bio interesantan grad za nas i mislimo da Šibenik je u ponudi namještaja u zadnjih nekoliko godina definitivno podcijenjen i da zaslužuje jedan ovako moderan centar koji nudi visoko konkurentan namještaj, možemo reći konkurentan najvećim svjetskim kućama, tako da ovdje što smo mi prezentirali je gledano da odgovara trendovima koji su u svijetu, cijenama koje si možete priuštiti, kvalitetom, dizajnom. Znači, htjeli smo postići da ta ponuda bude dostupna svakom čovjeku. Znači, da to ne iziskuje da ako želite opremiti udobno, kvalitetno, lijepo i praktično, da morate potrošiti bjesomučno puno novaca, nego da se to može priuštiti svaki normalan čovjek. Evo, rekli ste i sami da je namještaj Mima konkurentan svjetskim proizvođačima. Možda bitno, namještaj Mima hrvatski je proizvod. Apsolutno, da. 50% namještaja koje smo mi tu prezentirali dolazi iz naše proizvodnje. Posebno bi istaknula kuhinje na mjeru, što je zaista vrlo bitna ponuda u namještaju, vrlo bitan segment u upremanju svakog doma. Znači, kuhinja je jedno centralno mjesto koje svaki kupac posebno polaže pažnju na to. Također mi proizvodimo ugradbene ormare i klizne stijene, što zadnjih 2 godine bilježi strašan interes. Iz razloga što je to jedan vrlo praktičan, vrlo kvalitetan i vrlo dobar proizvod. Znači, gdje vi dobivate proizvod na mjeru sa izborom boja koje želite i proizvod koji mi proizvodimo uključuje cijenu dostave i montaže. I cijene su vrlo konkurentne, znači da to više nije proizvod koji je prije 5 godina stvarno skupo je bilo kupiti ugradbeni ormar i kliznu stijenu, a sada mislim da se to može priuštiti svatko. U Mimi je u posljednje vrijeme došlo do velikih promjena u cjelokupnoj koncepciji poslovanja. Promijenili su dobavljače, poboljšali kvalitetu ponude, uveli vlastitu proizvodnju, uložili velike napore i sredstva u istraživanje tržišta, stručni kadar, vizualni identitet i dizajn. A evo koje su prednosti i posebnosti Mimine ponude u odnosu na druge salone namještaja. Teško mi je sad to reći u jednoj rečenici. Mogu reći da postoji jedan tim ljudi koji iz dana u dan radi na idejama za dom. Znači, svaki proizvod koji je ovdje prezentiran je pomno biran u odnosu na cijenu, u odnosu na kvalitetu i u odnosu na trenutnu ponudu namještaja u svijetu. Znači, ovo nije nešto što smo mi samo lokalno izmislili, nego smo gledali svjetske trendove da to približimo našim kupcima. U nastojanju da se kupcima olakša izbor i kupnja, u Mimi se mnogo ulaže u tehnologiju i prezentaciju proizvoda. U pripremi je godišnji katalog na gotovo 200 stranica, a web stranica ažurira se na dnevnoj bazi. Znači, naša internet stranica je dnevno ažurirana. Sve novosti koje uvodimo u prodaju apsolutno isti dan stavljamo na internet i mislim da je u današnje vrijeme internet jedan jako bitan medij gdje većina ljudi može skratiti prodajni proces, tipa da vi već doma iz udobnosti svog naslonjača možete u minutama koje vama odgovaraju presurfati, pregledati namještaj koji želite, šta želite, dobiti nekakvu ideju i onda doći još to tu uživo vidjeti, isprobati, stvarno opipati te materijale, sjesti na taj namještaj i mislim da je to jedna velika prednost i mi polažemo puno pažnje u taj medij. Isto tako imamo Facebook, tako da pozivam sve koji koriste Facebook da slobodno lajkaju našu stranicu i tako da ćemo onda informacije o svim novostima dižemo svaki dan na Facebook, akcije, nove proizvode, nove boje, bit će kontinuirano informirani. Kupovinom namještaja u Mime kupci mogu računati na raznorazne dodatne pogodnosti.
Pa mogu reći da smo mi zaista zadnjih par godina jako puno radili na našoj različitosti u odnosu na druge ponuđače namještaja i posebno mogu reći u namještaju najveći problem rok isporuke i mi smo tu baš smo napravili jedan veliki iskorak, na primjer kuhinje koje mi proizvodimo možemo isporučiti u roku 7 do 15 dana. Znači naša proizvodnja se nalazi u Kastvu, to je blizu Rijeke i za recimo prodavaonice koje su blizu proizvodnje mi isporučujemo u roku 7 do 15 dana, a ostale dislocirane trgovine maksimalno 25 dana. Naravno to sad ovisi o logistici prijevoza i to, ali složili smo takav sistem rada jer smatramo da kupac danas živi ubrzano, živi jednim brzim tempom i jednostavno je nedopustivo da kad naručujete kuhinju čekate 2 mjeseca. To je jednostavno nedopustivo i mi smo zato posebno vodili računa o tome, tako da mi pričamo ovdje o kuhinjama na mjeru, znači ne o blokovima. To je jedna stvar. Druga stvar je 50% ostalog namještaja kojeg mi imamo u ponudi držimo na zalihi i skladište je tu u Ražinama, tako da kupci sve što izaberu ovdje mogu isti dan to predići i apsolutno sve držimo na zalihi, a zaliha se puni tjedno, znači sa centralnog skladišta se puni tjedno, dolazi roba i puni zalihu, tako da većinu namještaja koju vidite vi možete uzeti odmah. Naravno, samo vodite računa da baš skladište radi u tom trenutku, jer normalno skladište radi skraćeno u odnosu na saloni. Je li to ujedno i tajna uspjeha vaša? Pa tajna uspjeha, mislim, to je sad pitanje, većina ljudi me to pita, ja mogu reći ovako da tajna ne postoji, to je samo rad. To je rad, ljubav prema poslu, ljubav prema opremanju, ljubav prema udobnosti življenja, prema kvaliteti življenja i kad vi oformite tim ljudi koji vole raditi, uživaju u tome, grade sebe, onda kroz probleme na koje nailazite vi gradite svoje prednosti i to je tajna uspjeha. Znači, to je samo rad i velika ljubav prema poslu. A upravo je rad ono što je Mimu dovelo u sami svjetski vrh proizvodnje namještaja. Ono na što su u Mimi posebno ponosni jesu ugradbeni ormari. Oni su jednostavno must have proizvod namještaja, kako zbog svoje funkcionalnosti, tako i zbog svog izgleda. Uostalom, pogledajte i sami. Zanima me razlika između ugradbenog ormara, ovoga kojim se vi dičite, i klasičnog. Pa velika je razlika. Znači, ugradbeni ormar se radi na mjeru. Znači, on se radi prema vašim mjerama i u cijeni koje mi dajemo je izmjera. Znači, naš tim dolazi u vaš prostor, radi izmjeru stručnu i tek onda se taj ormar radi na mjeru vašeg prostora i ugrađuje se u kompletan prostor. Sad, ovdje je čisto jedna simulacija, ali možete zamisliti da je recimo kraj zida tu i da je gore strop. Znači, on ide od vrha do dna. Njegova je prednost u tome što iskorištava prostor maksimalno. Isto tako, recimo, oni se rade sa kliznim stijenama, a klizne stijene vam karakteriziraju aluminijski profili. Aluminijski profili su vrlo kvalitetni, znači aluminij je nepoderiv, možemo tako reći, on je trajan. Možemo slobodno reći da je garancija ovakvog ormara 30 godina. Njemu apsolutno ništa ne može biti ako se normalno koristi. Tako isto imate vodilice aluminijske koje su dole i isto tako gore. Unutra možete birati rješenja kako želite. Znači, recimo, ovo je jedan primjer lifta gdje vi možete, znači, staviti odjeću gore i spustiti, znači, to. Isto tako možete birati tipa ladice dole, police, kako vam odgovara. Velika je prednost u tome što na taj način vi riješite, ajmo reći, svoj prostor vrlo kvalitetno, vrlo praktično i vrlo organizirano. Znači, klizne stijene su jako praktične, samo zatvorite vrata i sve je uredno. I nitko ne vidi unutra nered. Nitko ne vidi unutra nered, da. Tako da je to vrlo popularno u zadnje vrijeme i većina, ajmo reći, kupaca sad u zadnje vrijeme se odlučuje na taj izbor zato što nije velika razlika u cijeni u odnosu na kvalitetu koju dobijete. Zaista nije velika razlika u cijeni iz razloga što smo mi to tako napravili i proizvodimo po iznimno povoljnim cijenama. Kako ide ta proizvod iz proizvodnje i dolazi iz kasne? Kako ide ta čitava procedura? Znači, kupac se odluči za ugradbeni ormar?
Vi dođete sa nekakvim svojim mjerama, znači doma izvučete nekakve mjere, dođete tu, prodavači će vam napraviti jednu informativnu skicu u programu za crtanje koji posebno smo mi napravili taj program i onda se napravi informativni obračun s tim da birate vrste materijala, da li ćete visoki sjaj. Ne morate visoki sjaj, možete staklo, možete obično da nije visoki sjaj, isto tako unutrašnjosti prema tome se biraju, onda se dobije informativni obračun, na osnovu tog informativnog obračuna ako ste vi zadovoljni uplaćuje se 30% avansa. Kao potvrda narudžbe da ste vi odlučili da to želite, onda naš tim izlazi na izmjeru, ponovo se ažurira crtež prema konačnim mjerama, jer ipak moraju stručni monteri izvući mjere, jer to mora biti savršeno i onda se taj nacrt šalje u proizvodnju, inženjer proizvodnje još jedanput pogleda da li je sve u redu i to se stavlja u proizvodnju, proizvodni proces i za 3 dana ormar je gotov. Tako da za 15 dana ormar može biti isporučen. Za 15 dana od želje do same realizacije. Tako je. Želje do same realizacije s tim da je u cijeni dostava i montaža. Znači nemate nikakve brige. Vi ste to naručili i više se ne morate brinuti. Mi rješujemo sve. Kako u Mimi posebnu pažnju pridaju kupcima, red je da i njih pitamo kako su zadovoljni cjelokupnom ponudom salona namještaja Mima. Je, super je, ima baš lipih modernih stvari, super je. Cijena? Prihvatljiva, da. Tražite nešto posebno? Zapravo, pa je, tražili smo ove regale i inako, čak je mama ugledala nešto što uopće nije ti tribala, tako da je, lipo je. Sve je sređeno, estetski, ajnca što rekaš vamo, super. Lijepo je, vrlo zadovoljno. Jeste uočili nešto posebno? Onu prvu tamo dnevnu sobu predivna mi je. Jeste li napravili džir, kako ste zadovoljni ponudom? Pa zadovoljna sam, sad sam kupila u jednu sitnicu koju sam zamirila iz reklame, pa sad hoću biti zadovoljna, neću vidit ću. Ali dobro je, okej, lipo je ovako nešto imati ovdje. Došli smo nešto kupiti i uzeli smo jastuke, to nam tribaju. Kako ste zadovoljni s ostalom ponudom? Pa solidno, dobro. A vjerovali ili ne, slučajnim odabirom u našoj se anketi našao i vlasnik salona namještaja. Pa evo što gospodin Marjanović kaže. Sviđa mi se, super je. Mislim da je osvježenje za Šibenik jedan lijepi salon, kakav još niko tu nije vidio. I mislim da će biti jako zadovoljni kupci jer imaju i dekoraciju i super lijepi namještaj i isporuku odmah u povoljnim cijenama. Čime se salon namještaja Mima izdvaja od ostalih? Znači mi imamo svoju proizvodnju, tvornicu i recimo kuhinje, klizni ormari, to je isporuka 10-15 dana, 7 dana na mjeru u dimenzijama, najkvalitetnija austrijska, njemačka, jeverica, talijanska, tako da je to u stvari naše najjače oružje. Znači sve su kuhinje u pola cijene onih koje su na tržištu. Ormari su isto tako skoro u pola cijene. Klizni ormari, ugradbene stijene, klizne stijene i tako, evo, to bi bilo uglavnom sve. Hvala. Za sam kraj, za sve naše gledatelje koji jutros iz samo njima znanog razloga nisu bili na otvorenju salona namještaja Mima, evo poruke. Jedna mala porukica, znači šteta što ne mogu baš danas doći jer danas su stvarno ekstra popusti. Normalno samo se jedan put otvara salon, ne može se otvarati svaki dan, ali spremili smo mi iznenađenja tako da ćemo određene akcije sigurno produžiti kroz tjedan, a neke možda i poslije. Tako da oni koji nisu stigli danas neka se baš ne brinu previše, bit će iznenađenja i za njih. Definitivno ćemo nešto zadržati do kraja tjedna, tako da slobodno neka dođu.